Ok, ja sam Petra i dobrodošli u Vlogmas broj, koliko si imam, 13 ja mislim. Dobro jutro, ponedjeljak je. Je li ovo zadnji ponedjeljak faksa? Skoro. Zadnji ponedjeljak opet da sam cijeli dan na faksu, pošto danas opet imam španjolski jer imam ispit. Ali o tome malo poslije. 15 do 8 je, znači doslovno u sekundi sam ugasila alarm. Prekinula me dok sam nešto sanjala. Toliko mi se ne da. Ali digla sam se odmah na alarmu, upalila internet i sve, jer je Ivan upravo poletio. Trebao je poletiti, još i prije nekaj sam se ja probudila, ali znala sam da će malo kasniti to sve koji uvijek. Ja smo se još stigli čut. On ide u Hrvatsku na tjedan dana zbog, mislim dobro, kao nije to jedini razlog, ali jer smo prošli u polufinale, pa kao želi to gledati tam i kao tu atmosferu doživjeti, bla bla bla. I želim i ja. Mislim kao, s jedne strane glupo zvuči kao da je to jedini razlog, nije, naravno. Isto kao želi se i on vidjeti sa svima, pošto ne idemo za Božić i to, i sad mu se ukazala ta prilika i full su jeftine karte, letio do Klagenfurta. Ja sam gledala jučer na večer, karta je bila 10 eura do tam i onda će doći do tam neko po njega. Mislim, nije to baš malo. Mislim da ima nekih 300 km do Klagenfurta, ali dobro, tak sam ja išla do Beča i tak letila, pošto je dosta jeftinije. Ali uglavnom predobro, čak smo gledali kao neke opcije da i ja nekak dođem, ali nema šanse, pošto ja danas cijeli ponedjeljak moram biti na faksu i onda od sutra realno ne moram, nije mi niš više toliko bitno, a sutra je utakmica, tako da, mislim, drago mi je zbog njega, ali tužna sam kaj ja ne mogu ići i znam da onak sutra ja ću gledati sama tu sobi utakmicu i ako pobjedimo, bit ću ja zapravo tužna i mislim da ću se rasplakat kada onak čujem i vidim da kaj mi on govori, kak je ta kludnica, jer znam kak je bilo prije 4 godine i kad ću gledat sve te storije i to, ali dobro. Koji je uvod? 8:10 je, krećem, idem na ovaj raniji bus, pošto apsolutno ništa nemam doma za jest, tako da doći ću s ovim ranije pa ću ili nešto pojesti na faksu ili sad po putu do stanice ću nešto kupit. I da, nije mi čak trebalo, mislim ne treba mi nikad dugo da se spremim, samo sam kaj umila se, oprala zube, presvukla i to je to. 8:30 je, znači već sam došla na faks pol sata ranije, užas. Dobro, evo idem se to po nešto jest. Toliko je bilo vruće u busu, znači grijanje radilo na 1000, skinula sam jaknu, skuhala sam se. Baš su slatke uvijek ove žene tu kaj rade, uvijek ti kažu Karinjo ili tak neš. Uglavnom idem sad unutra sjest negdje i gledat Vlogmas dok čekam toliko i pojest ovo. Dugo nisam jela u kantini, tako da eto danas opet, ovo ne znam kaj je, izlako carbonara, a ovo neko meso za mekano fino krompir i mandarina. Za pola sata imam ispit iz španjolskog, nisam ništa učila, tako da sad moram iskoristiti pametno ovih pola sata da sve nekak na brzinu prođem, malo se refresham i nadam se da će biti ok. 7:15, to je 7:12, za 8 minuta mi tek ide bus, sad sam završila sa španjolskim, danas duže, jer smo pisali ispit sa 105 dijelova. Poslije ću vam to pričati, sad da ne gledaju ljudi i to, ali uglavnom idem sad doma, gladna sam i cijelo vrijeme nekak mi je baš čudno u želucu, cijeli dan ne znam kaj se događa. Doslovno imam osjećaj da je većina mojih vlogova ovako moje javljanje sa ručnikom na glavi jer sam oprala kosu. Uglavnom, da, znam da ne izgledam reprezentativno, ali ne da mi se još skidati ručnik, neko još malo upije, da ne moram previše početi sušiti kosu. Uglavnom, imala sam danas ispit iz španjolskog. Planirala sam jučer učiti za njega, ali nisam. Ne znam, sam to gdje spomenula već u današnjem vlogu, ali jučer sam imala baš puno stvari za rješavati za faks. Jednu koju sam morala predati do jučer na večer. Video gdje prezentiramo kao taj jedan projekt. Trebala sam snimiti svoj dio, izeditirati, onda to sve s ostalim dijelovima spojiti i završiti projekt iz drugog predmeta koji smo danas prezentirali. Hvala Bogu, to je bilo na engleskom,
pa smo napokon Kina i ja bile u, ajmo reći, u boljoj situaciji, boljoj poziciji naspram drugih. Jer kao navikli smo na to i eto, oni su se malo mučili za promjenu, ko što se mi inače. I trebala sam uglavnom napisati cijeli report za to, svoj dio. I trebala sam jučer imati još zadnji završni onaj kao razgovor za španjolski online. Kaj moram za svoj faks online, ali na kraju nismo imali to jučer jer nikom nije pasalo, nego ćemo imati u srijedu. I da, još sam trebala učiti španjolski, ali na kraju mi je ovo sve drugo poduzelo toliko vremena da nisam učila španjolski, kao htjela sam danas u pauzi nakon faksa, ali nisam uopće na kraju. I relativno za to da se uopće nisam spremala, mislim da je skroz dobro prošlo. Prvo smo imali listening, bilo je samo 5 pitanja, sve je bilo na zaokruživanje, tako da to je dosta olakšalo. Bila su triki pitanja, ali bilo je ok taj dio. Reading mi je bio prelagan, isto 5 pitanja mislim da su bila, da, i isto na zaokruživanje full lagano. Nakon toga smo imali malu pauzu i onda smo imali writing, između 2 zadatka smo mogli birati kao, i skupa s tim dijelom 20 pitanja također na zaokruživanje, vokabular i gramatika. I za taj dio smo imali sat vremena. Ja sam previše vremena potrošila na ovaj dio pisanja, iako je trebalo biti samo tekst od 120 riječi. Prvo sam krenula sa drugom temom, na kraju sam skužila da uopće ne znam kaj da pišem za to, pa sam se odlučila ipak za prvu. Onda sam sve pisala u budućnosti jer sam krivo pročitala datum koji piše. I onda, hvala Bogu da je profa to spomenula, pa sam onda sve išla prebacivati u prošlost i brzo to prepisivala sa draft papira na ispit. I onda mi je ostalo doslovno samo zadnjih 10 minuta za taj vokabular i gramatiku. A iako je na zaokruživanje treba onak stati i razmisliti, tako da s tim dijelom nisam zadovoljna i stvarno onak zbunila sam se i nemam pojma. I onda nakon toga još smo imali 10 minuta usmeni dio u parovima. Prvo smo trebali raspraviti kao između koje 2 teme ćemo kao odabrati koje ćemo raditi, dati svoje mišljenje, bla bla bla, i onda nešto u vezi te teme, da vam sad ne idem u detalje, tog nekog ne zanima. Uglavnom, mislim da je ok prošlo, vjerujem da ću skupiti 50%, samo toliko trebam za prolaz. Nije mi uopće bitna ocjena iz toga ni niš, samo da prođem, da nisam za bez veze bacila novce, da dobijem ta 3 ECTS boda, jer to će onda znači da jedan od ovih 5 ispita koje imam u prvom mjesecu na faksu tu na španjolskom, jedan od njih mogu past ako dobijem ove 3 boda iz španjolskog. Naravno ne planiram past, ali kao dobro mi to dođe ko neka sigurnost. Ivan je došao u Zagreb. Uglavnom mislim da sam vam to rekla nešto jutro, ali tek sam se probudila i ne znam kaj sam ispričala tad o tome. Nešto izbrbljala. Uglavnom letio iz Dublina za Klagenfurt. Prejeftini su letovi do tam. I ono, realno ok, nije baš toliko blizu, ima 300, mislim, nekih kilometara do Zagreba. Ali isto tako sam ja putovala do Beča, a do Beča su bile još skuplje karte. Tako da, fora, dobra opcija za znat za u buduće možda nekad. Ali na putu iz Austrije do Zagreba poslao mi je video koji ću vam ubaciti tu. Znači predivno, rekla sam da sam sad bi se mogla rasplakati koliko mi je to predivno i koliko ja to želim. Snijeg, priroda, tak snijeg na granama, ja mislim da nema ljepšeg prizora i tako vozit se kroz to, znači predivno ko iz nekog filma, crtića, nemam pojma. Toliko želim takav neki odmor, toliko mi fali snijeg. Iako ne volim toliko hladnoću, Ivanju mrzi doslovno, ali rekla sam mu da će morat nekad istrpiti to zbog mene i da ćemo morat jednom otići na tak neko putovanje, neki odmor negdje u planinama, neka kućica slatka u snijegu. Znači nije uopće ni znam skijat, niti išta kao da ja sad moram nešto raditi. Samo da kroz prozor gledam taj snijega, ja sam na toplom i lijepo mi je unutra i samo malo da se prošetam, da ga dotaknem, ne znam, kao malo dijete. Ne znam, jednostavno mi je to predivno i kao to me povezuje sa zimom, a ne znam kad smo zadnji put imali snijeg u Zagrebu. To jest još gora stvar. Jučer je padao snijeg u Zagrebu, mislim da se nije niš zadržalo, ali vidjela sam kod svih na storiju. Neki dan je padao i u Irskoj, doslovno cijelo vrijeme je temperatura onak minus 4-5 bila i u Irskoj, ja mislim možda sam sad krivo rekla, ali u Irskoj i u Zagrebu, to jest i u Dublinu i u Zagrebu jedno vrijeme je bila totalno ista temperatura i mislim da jučer ili prekjučer je u Londonu padao snijeg, to jest u Engleskoj.
A kad ja dolazim u Dublin sljedeći tjedan, doslovno bit će 10 stupnjeva. Tako da očito je taj snijeg bježi od mene. Nije mi suđeno da ga vidim, tako da morat ću na neko putovanje da ga bar tamo vidim. Ne znam kako sam ujutro uopće mogla zaboraviti otvoriti adventski, tako da idemo vidjeti. 12 broj, nešto dugo, ljasta možda opet ne za usta. Evo, pogodila sam. Ajme, predobro. Meći, ja mislim, olovka za usta s onim liquid ružem, kojeg još nisam nažalost isprobala, ko što sam planirala, a nije maskaru. Lip liner to go. Manje je kao pa zato to go, da vidimo. Pa dobro, lijepo. Mislim da onak čini mi se kremac dosta lijep. Moram to isprobati stvarno uskoro. I ovo vam samo moram pokazati, to mi je mama donijela u London, preslatko. Teta mi je to kupila za Božić. Ovi kao, poslala mi je to kao od nje, mama donijela, jel? Kao, kako se zove, modlići za radit kolače i prefore, ne znam jel se vidi kak je tu produljeno kao na kućici dolje, i evo tu je primjer na slici, da se može tak napraviti kao kod dolje da imaju dodatno postolje, pa ovakih možete zaviti u tijesto i napraviti kod cijeli gradić neku priču, preslatko. 5 ih je unutra tih različitih ko na slici, tako da eto, počinjem ja s tim skupljati svoju kolekciju ko što mama ima u Zagrebu. Neću sad otvarati, lijepo mi je ovako kompaktno spakirano, jer ću si nositi u Irsku, tako da zajedno ćemo Ivan i ja tam nešto raditi vjerojatno s tim, jer želim sad to isprobati, baš fora, baš slatko. Prije nego kad sam išla sam napravila bolognjezi, jela ga 2 dana, ali nisam pojela, tako da smrznula sam i evo, taman imam danas za još jedan obrok, jučer sam si to na večer izvadila. I opet maska na licu, baš je jako mokra, vodena. I baš fakat miriši po lubenici, prefora. I dosta je velika. Evo, ova tu. Piše da se drži samo 5 minuta. Tako da vidjet ćemo. I opet skroz nahranjeno lice, sjajno. Stvarno puno maske je ostalo baš na licu. Puno tekućine. Mislim kao ne ispire se, nego se umasira u lice. Ali ja sam si opet i po rukama na vrat povukla. I ljepljiva je malo, ali baš onak lijepo hladi i odmah se osjećam stvarno nemam pojma. Ne znam kako sam zaboravila jučer odjaviti vlogmas, ali nadam se da vam se svidio. Ako je, lajkajte, komentirajte, pretplatite se na moj kanal ako već niste i vidimo se sutra u novom.